E mōhiotia whānui tiana auru tēne tianara Jeremiah Matepārai, mo āna mahi nui I roto I te ope taua o Aotearoa. I naia nei, ko ia te kāwana tianara o te motu. Aha kua te ohorere o te Maria I te putanga mai o tērā kōrero mōna hei kāwana tianara inanahi, kua roa nei tōna whānau e mōhio ana, engari e noho puku ana. Mai tēnei whakatau a te Premier. Jerry Matepārai, who is to be New Zealand's next Governor-General. Aha kua te ohorere o te nuinga ki tērā, ka hore I te kōrero ohorere ki tāna tuakana. Nā te mea kua hai te pakeke o te whānau ka wae mai ia ki au. I nā he whānau, tino ko ira ki te kōrero mō rātau anō, aha kua heaha te honore. He ohorere pai. Hari koa ana mātou I tērā āhuatanga, I tau mai ki runga I a mātou. Ka hore I roi te ngahorotana mai o nā kōrero mai ngā nutu o te Premier, hiko ana te whakahoki kōrero mai a te nuinga o te whānau kei te pāpaka nui a Māui e noho ana. Tērā no te wā ka hore te tokorua nei I tino mōhio ki a rāua. I whāngai tia, a Jerry. Ia māu e tamariki ana kare au te tino mōhio ki a ia I taua wā. I etahi wā ka hara mai a ia me ana mātua, hi tō mātou kāinga. Engari nāe nei, kua mōhio pai raua ki a rāua, rātau ki a rātau. Ko te rangi whaiuru, te tungane o taku māmā no Ngāti Tūwharetoa. Ko te rangi tūnoa o Tūhoe, Ruatoki, Waitahanui, o mātou mātua ake, tō mātou pāpā ake no Tāngoio, roto Ngāti Kahungunu, tō mātou māmā no Ngāti Tūwharetoa. I tīmata te takahi a Jerry te huarahi whai mātauranga ki roto I te rohe o Wanganui. Ko taua ingoa no te awa o Whanganui, Matepārai, tētahi o mātou tīpuna no reira. Ngari ka hore I mutu te whai mātauranga I reira I takahi anō hoki ia nā kauhanga o te whare wānanga o Waikato. He was a very good student. You know, had all the sort of characteristics you'd expect. Now I'm predicting after the event, you know, of someone that would be very successful. I tēnei wā, kua noho wahangu a Jerry Matepārai mō tōna tūranga. Tai noa atu ki te marama o Here Turi Kōkā. Ka hora ki tawhiti mai nā whakaaro o te whānau mai tērā. Tēnei Molyneux, Te Karere.